Tatito mu ruhanga agezere ngo abashaija abamwe umurimo gwo kukuza abana bakagurekera abakazi bayebwa ngo nabo bakama bamaka. Nabo yitwa Abashaija tuturo kandi kine ko konyera umwana kakuba ise umwana akwataniza na nyina umworora muleke ngonzi umuba hayi abasomese ko nyine bagamba alekintu kibeta super ego ikintu kwa umuntu kubano kweyesiga kubana self esteem kuba no kwesiga na ruhanga akuba omushaija ukwataniza kurungi na mukyara wawe akintu eki kitakonyera omwana kuranga akora na yesiga tena kwekinatiniira. Biishopu Muhiirwa atiireho abaana 138 emikono kandi yabahiga okuhurira abazaire baabo. Oyina kuba n'engeso nungi, oyina kuba muhulizi buyabuno bw'obuhumuro abazaire baine babahimiramu genda okolekera omulingo kwanokoramu ekintu eko omuzaire naarora okuba nokikora kurungi omuzaire wanje agamba na kibogo njagitunda mwana wange akoleke asome so nabweki haliwe kurangu ekintu ekikurwanire kabikolere kutandika na mbere oli hati omusoma kwawe omanya ngu nani nsoma nisomero wa pilot, nani nsoma nisomero wa engineer, nani nsoma nisomero wa doctor. Kandi wefaza venensi y'obusobozi orubwana mukuru wa Katosa akozise omugisha gw'omukorogu yahabara abakristu aha makuru g'isakaramento. Misa ubwire bwa sakramento ya Eucharistia hagati ya misa omumeramize n'ubwire bw'okusembeka. Eki nicyo twahuganiza n'abakristu abandi abekiriza Kristo niyo mbaganiza nkeya uko tukiriza ku Kristo mu sakramento ya Eucharistia arumu ubwire obu bwonyini ubwezibwa kandi akumizamu arumu sakramento eri uburi bali kyaro atuteka mu ekinisa okuba tumanya mu Kristo asingire mu kisamiro. Abanyabutegeki batari bamwe na bamwe nabo betabere aha mukorogo. Akakoraho mu myaka 2 yonka inakamara mbwebembezi kandi abasacerdote balhanu mapero bwa kaiso ekelezia kyakatwire amapate bikumipeta agakutukura agenzu y'abakuru nkamara gahikyayo bakamara okusakara ekelezia ya kigunda amapate 50 agakutukura nkamara gahikyayo ekelezia ya mirango enzu y'abakuru na amapate 10 agakutukura betu bakahingamba leta mbasateye nkamara gahikyayo. Abana abato hati omuragarukayo inywa abakristo hati mugamba abazaire banyu ninyo babahereza akasaka mbyaleho mwani ogura abaherera mbwire bwo maiso kandi turorekemu tworakemu na amani oyire heki tunde ebyo kurya ebindi bya hashi nebindi waitu bishop ekintu kyebyo kurya kuno hito waitu kibakize busa nico kurora abantu bawubona bazokera kimukurungi akanyerero kalha maiso hano. Okurinda ebyobuhangwa ne bimwe aha bintu Biishopu Muhiirwa ateberwe kugambira abakristo. Gashakwa Daniel Bingana.